mleka i evo vas pitam šta je to lepo o čemu ćete nam danas pričati? Pa evo danas želim da predstavim učešće Božan kompanije u projektu Zdravo iz Srbije koje smo promovisali u Gornjem Milanovcu u saradnji sa turističkom organizacijom. Naime, pokrenuli smo promociju srpskog wellnessa kao jedinstvenog srpskog wellness koncepta koji u sebi uključuje masažu malinama i mi smo to osmislili kao jedna vrsta refleksologije malinama gde praktično masiramo stopala i najbolje u društvu. Znači, srpski wellness se karakteriše po tome što ne može čovjek sam u njemu da uživa, jer je to tek onda pola srpskog wellnessa, morate da uživate u društvu, u masaži malinama i u čitavom spa programu od 9 proizvoda. Evo, ovo je jedno srce koje možete da poklonite nekome kao neko sećanje na Srbiju kao zemlju wellnessa, tako da imamo ulje iz tog programa, imamo spa kavijar, imamo so, mleko, sapun, kompletan program, peeling i ono što je bitno to je da malina je vodeći srpski brend, ona asocira na Srbiju, ima jedan prijatan miris koji pogotovo u zimskim danima podiže raspoloženje, deluje prijatno na kožu, njeni listići deluju antikancerogeno, ima elaginsku kiselinu, znači ima jako mnogo tih dobrih stvari za telo, za duh, za dušu, a najlepše je za druženje kada na jednom prestolu od zobene slame ili, Bože zdravlja, na nekom lazy bagu punjenom zobenom slamom možemo da uživamo. I isto tako, ono što je još zanimljivo, da naša linija ima 9 proizvoda, isto tako kao i 9 krugova ili dimenzije srpskog wellnessa koji su oličeni u jednoj novom logotipu kao jedna vrsta vizualnog identiteta tog srpskog brenda, da svi kad pomisle na Srbiju i kada vide taj logotip pomisle na Srbiju, to je malina sa 9 krugova i 9 dimenzija srpskog wellnessa. Srpski wellness ima sve što i ostali wellnessi, samo ima još to da je atraktivan, to je ono kad doživite nešto u Srbiji, onda kažete wow i asocira na Srbiju. Evo, ovo je jedno srce, možete da poklonite vašim dragim osobama, a isto još da pomenemo da u sklopu tog seoskog wellnessa dolaze u obzir i naša dve linije, spa program na bazi kozijeg mleka i na bazi magarećeg mleka. Pa ko voli neki izabere. Naravno. Ja glasam za malino. Em je ukusno, em divno miriš. A evo i ovako lepo kao srce. Jeste. Hvala vam, doktorka, puno.